chỉ bay vek ule hun rei tak kan han chol dewa lockdown lai te lo nia thil cha te har em mai kong chiat wangin ti chuan kan han chol de wang atun tuma hianin phone leitur te ta na ma nia kan in than thiam theinan phone buying guide an tiang kha an siam ve an ti lan ve kan tum don ani mi zo tongin en tur lom lo nin kan thria soi thiam harang renga soi ngal pop pop mai la ang nge phone kan man thin ti hi kan in thre chian phot angai ni phone kan lei don hian thian te ta ang du ve ringot thi tam tak kan nia kan han leia kan du anga lo ni chia lowa khal le te kan du a khatiang khan kan du takhi kan kha chiang lo thina du tak khria chian lo hi poi ve rio ni ha phone ni lo nu pui pasala phei chodin du mo kan ti lo du le si lo hi change le hi boi thak to thina phone te chula change le thei zoka chu wangin kan ti sual lo nan phone I thian te ta ang I ani mai thaya asual chuang lo amaro chu I duang ani le ni lo kha poi mo lai ber ni ta ni ti hian chili in phone mang tu hi an thena expert thau chuan athiam te soi atangin ka soi chong ve mai don ne ki pon mi zo tongin kan an soi fia don chinanga kan muang hian ti hian chili na om ta ni light user an tia light user chu nge ni mang ve zeu zeu khoi lo ri deu po da message o me mo ti en le lok ang chi an tin nan kan nu le pa upa to lampang te tar lampang to phone call ve du si an bia ka phone no pic ve thei WhatsApp te po install sak chon check ve thiam ngor khatiang borvel mo mang heavy lo ti fu phei chon ngani don nge ti fu lo phei chon in choma thak chonu thak ani leng don dona e phone khoi mang lawa om ma se tul hu na mang ve du si khatiang chi khalait user hian huwa manga chung ho tan chon in phone man to deuh nei kha atha thorwalin a tul na om lo mo an ma mo na huru tur khan man tlom te sing nuai sang sari ti vel bor sang ruk sang sari sang ko inkar bor vel a han thatak tak atamani kha khatiang tan khan enge khre tur poi mo an sei chawanga ado da chu normal user an tileta khatiang in ngak nu le pa upalam pangtena an khoi lo ang em ni si lo khoi ve deuh reng thoma se games po khel ngai lem lo thil ti lo kha to ka khoi ve thin ti mai ang atul hun chonin engkim ti ve du boxi mo khatiang pa ngai mang na salutuk ni silo ma se mang lo top ni chia silo ha tiang ho kha normal user an tileta chuan heavy user an tita heavy user chu khoi tam ve pa ngai ti fu phei chuan in dar kar te po hang khoi charang chi kha tiang games te po engam chang chuan games an ti han kan games ti nang lawa etia kan review na games te kan ti hi chuan hei PUBG ang chi te Call of Duty ti te etiang application lian deu memory ei tam phone chak ngai ha kan soi dewa hetiang Candy Crush ti vel te Zuma ti te Carrom ti te ha kan soi lawani kang kha chu alien tham lawa games a hen games ani thona in games khela ta na tha kan ti hian games khan a khan kan ru kan tin zon chi lo dewa khatiang khan ni ta hetiang hi mi tam ber kan ni kha chu tiang chu sing ni nuai sing ka sanga le sing ni inkar sing khat sang li te pon yang chu khatiang bor vela khana tama kan soi ho reng hi budget phone ti mayang nol puina kan lei thei phone man to lutuk lo kha huang chunga khan om dewa chala to bera don power user an tia mangsa sum don nan tenan manga thalak nan te pon office work te pon ni mai thei allo an na thona mangtel sum hai lo na mang game san khelani pon tina salutuk mo phone chak thatak khatiang du chi tan khan an trend le ta chu tiang pali chon an trend ta ni power user chin ho chu budget phone a chonin an phone duang hi om me lawang sing ni chunglam pang dei sing thum sing li sing nga theng mo nuai khami in kar sing thum sing nga vel bor chaw tanga nuai in kar a han an mo dan milino om ta ni chuta chuan kan han soi chho dan nga a eng ang khangei ni kha ilo in chu don nia chuan phone ni le don huna po khayang tu na ka han soi tur poi ngai poi mo tur kan soi te hi I eng ang ngei ni in chu tanga hetiang mi hi kan ni chu tiang vel che chu ka man dan ani iti emil khan to na kan soi hi I khan chuan in thang sual lo tlang puyang I khan nol pui ta no ma ro chu kan thil soi rang hi anol pui huap zo vek lo thina mi kan ngam khom toi chu ngai dan hi dang thei khop maya anol pui ngai dan ang ni mi lo ngai dan nei te po om venia ma ro chu nol pui tan chuan tu na kan soi tur hi dik don ani na saberin ram kan soyang ram ti hian ilam thing si kha tiang lam tur ni lo min ti to khidoma uat thumal po ni lawa thil lam toy ania alam dan la kha jon buai lo photang oi nge kan soi ti kan hriat phot kha chuan mizo tonga soi fia kha har ang reng khop mai ram hi a memory tak ti ni lawa ram kan ti hian a hemi internal memory storage na nia na danga ram chu phone a thil poi mo jong application jong Facebook kan ti te WhatsApp kan ti te games khel jong le phone a thil poi mo jong I om khom na bom ani ti ting cho soi mai ang om khom na bom in ni ta se kan room ang hi ni mai ina po sitting room te kan naya bathroom te kan naya
bedroom te kan neya mi khwal room te kan neya kha mi room zong kha belkhom in ram ang chuni maya chan chu kha mi room a khanin chung ko member kan tam da ne zerin kan om khom ta tro mi khwal ten lo kan ne de reng jon mi khwal room an lein lo chang in khom pui ni khwa te phei jon chua ta te pon om ngai ta na kha in nei room in nei zau chuan room chi sang in nei tam chuan in mi an om tam thei don me maya chu tiang de chi chuan phone a po hian ram kha len chuan thil chi sang i da khom thei don a om khom na mai po ni lo an tian an WhatsApp a chuan WhatsApp ti tur chuan engeng mo file sang a technical de chu ko sei lo nga maro chu khati ang WhatsApp function tura poimo zong harama khan om khom vek ani chu tiang de lek chuan Facebook po ni tho game so po ni tho PUBG kan download ta file additional files la ka nga ya thil chi sang la ka nga ya kan thil update zong in check khom na haram khani a in pui berani chu om khom na khani ta chu wangin tuna han lo entai la hei tuna alema kan hui heram hi asan po le a chak ti la dik tho memar chu ati chak tu tak chu ni lo asan po le chak ti om zia jan zo tha chan chu room len chuan min leng in leng tama nuam sadewin nom thayang mar chu te tak room te tak te mi no khom chau chuan a thoi pikha ka hre omani chu tiang de lek chuan in phone aram ti tak te a thil tam tak da ve tum si chuan a zo lo thina nge ni ha a phone kha atanga a chak lo te kan tia kha tiang kha thleng thina ni light user kan tiang kha hoi ve zeu mang vak ngai lo ma se man ve du si kha tiang chi tan kha chuan 2GB vel hi to kani 2GB ram vel hi to reng call le WhatsApp achanga check zeu Facebook po mang thiam lo tul lo kha tiang vel bor tan kha chuan 2GB ram kha atok reng aram zer hian man hi dang ve me maya chuan normal user kan ti mang na salu tuk si lo ma se man alova om thei bik chi si lo ama ero chu na kan boi chang le thil danga kan pel he chang kan boi changa choma chung po khoi mang lo kha tiang phone a chil bur ni si lo ma se thave pa ngai du si kha tiang ho kha normal kan ti khani ta kha ho tan chuan 3GB ram atanga 4 3 mo 4 mo tungla ya phei chon 4 ai ne mi chuak me to lawa ama ro chu 3 hi ala omma 2 phei kha chu light user ho atana tha kan ti 2GB ram ang phei kha chu tunlai phone lar thapa ngai a hian tunlai nai vai chuak a hian om lu tuk to lo nge tlem thlan tur chu lo manga lar vak lo phone then khat brand then khat amo chu lo ni ta ni 3GB tanga 4GB ram hi mi nol pui tan game se po khel ve thilengkim ti ve du vek tho si ma se mang na salu tuk lo man lo ai chuan mang ve fe si ma se chu tianga phone khoi reng tiang chi ni chiwang si lo kha tiang tan khan atok ani an ti le phodang kha aman kha chu soi thiam hara budget phone an tiang vek chunga hian heng hi lo oma 3GB tanga 4GB ram chu tlang puin sing kha sanga hnuai vakan turani sing kha sanga chung lampang 4GB ram chu to de ulek ani phone dang chang brand chang manza ta tanga thlerin mo chuan heavy user kan ti kha hi kan tam berin ka sia mizowa hian heavy user mang na save pa ngai games te po khel de tlat PUBG de po ti ve de tlat le camera thadu pa ngai box si ti thil chi sang nge ni all round ti top mayang mang ve de ovek du tan khan heng hi 6GB tanga 18 ti ta 6GB vel po hi lian takania 6GB mang tok lo chu mang heavy vel he ni 8GB kherte then khatin han duwa kha iman na sadana zerle games khel amo I application man thin len dana zerin thang thiam maila amana in thau 1GB ringo ten len le poira ma chona mana in thau te nia chu wangin kamamo na zone le ka poisa nei kha buk ton khangai bokomo it wanga le pop ringot lo de kha na chan chu kan mamo mi alo kha poisa kan lo pek de chau ba thei ni kan than thiam lo chon power user hi chu mizowa kan tam lo ngo veng point heti ang amamo chin hi chu in chiar tham lek kan niang achan chu singa le nuai in kar chho vel bor phone tha chak turu de ho kha chu ka review a po hen ka soi lang wak ngai la chan chu anol pui ta na ni lo de wa hi chu power user kan ti 8GB tanga 12GB ram vel an mamo hetiang ho hi chuan ni editing khoi tak te sum don na application lian tak mamo ang chi te khatiang chi mo an income po tha tur ani hetiang ang mang phachi ni chu thrian mai tur chu phone rang ra hi kan thakhat lo in lei thei tlang pui se ti hian chut deu dan ania maro chu tiang chu kan ni vek lo ta chung te dila mang te po an tama in lo chop te po kan nom ta a kha chu lei tu thu nia chu tiang manja ti lei tur ni tu man min ron ti sak thei chuang lawa lei tu ina ka du phat chuanin du ka lei theya ka poisa na tlin chuan ka poisa ni mi dang ka ti boi lo chon kha chu lo soi thui lo tai la kha ram chung chang a chon thanda turani ka soi fia to lo mai the ka soi dan chang khanin in sia thiam chu ka ring light user ini chuan 2GB vel tok normal user ini chuan 3GB tanga 4GB ram vel tok chuan heavy user ini chuan 6GB tanga 8GB
6GB po tok tho ma se heavy ro ro po khoi deuh reng mai phone mang na salutuk ini chuan 8GB po tha chuan power user ang kha chu in omwak lawang 8GB tanga 12GB chu phone that tak angai o cheng sing an hoi lampanga om meu lawang hetiang phone hi chu amar chu ram rengot kha ka soi chan ani lo thil dang na combination kha ngai vek ani o ai ram sang deuh processor niam deuh te om ngai lo thil dang na a in koprem hi om vea chu soi chodon ni kha ram bi ga chon ni ro se ti chuan processor ka sei lokang a dot to apoimo tat a processor hi a chak dan hi technical deuh soi kha chu mi puinol puitan tangkai ka tilawa a in chak le dan le that dan kha mol mang tluang tlam dein a mol mang ti kha then kha thin thiam lo thina trong kam chal tlai ngai kha kan oma tluang tlam kan tianga simple devin ti kha mol mang devin tin ka soi thina tluang tlam devin kan ti tong atun tuma chuan tuna hianin kan phone man tam jok android phones ka soi ria iOS Apple ho chu ka soi ri lo nia android phone base in tuna ka thil soi hi ani ti lo shewula processor lar deuh pahnih tuna hian a mega minol puina kan hmana hian chu kan huang hian Qualcomm processor Snapdragon kan tiang ho khamo le MediaTek processor kha omani chuan ain chak le dan tian kan soi nga tuna in huang hian Qualcomm Snapdragon kan ti ho wa chuan 400 series oma 400 series oma 600 series oma a chak le hleka 700 om le a chak le hleka 800 chakber chuan MediaTek Helio G ti vel mo kha tiang vel chi sang a khan Helio A Helio P Helio G a chak dan in totani kha light user normal user dan a khoyang chi khange thang ti khatuna hian kan soidon chinange lo uluk devin lo ngai thawla hi apoimo ber pakhatani a ber chom thilonga ba se phone kan soi jon hi ngai poimo ber te jinga mi ni turani a phone model a zirin ain processor nge man khain ang lo ta chu ta tak chuan MediaTek hemiza thian Snapdragon Qualcomm processor a engel a level puiniang ti kha tam takin min zot thina takha in lo chin chi adon ne ti hian light user ni chuan in chung kwa light user inu moi pi moi pa mo phone ni lei sak don in processor sang deuh than saka ngai lo light user ni chuan au yom puisa Snapdragon a chuan 400 ta kati 4 series kan ti ho 400 series ho kha a Snapdragon a chuan a niam berania Snapdragon 439 ti vel tangin in tananga Snapdragon 450 ti te ti khan om chawa i Snapdragon va hemi series po hiron chuak thar zela a kha chu 4 series 400 Snapdragon 400 something 400 vela in tran kha than sak thiam turani ti chuan Realme te phone chi sang then khata hian Redmi a poni tho Samsung a hian MediaTek hin mang lawin ka sia MediaTek mang chi a chuan in A series ho a A22 A25 ti vel ho kha angani a entry level de tak a base an a chak lo ber ti mai ang a chak lo ti khan amang tura zirin thatok tak chu ni thei thawa tuna kan huang khan ani ta ni chu normal user ni chuan mang pa ngai ve normal user om zia kha chu ka sei to lawanga 6 series ho Snapdragon Qualcomm Snapdragon a chuan 660 675 ti te 663 ti te kha chu company le a phone a zirin adanga nga kha tiang ho kha a tok vel vio ani heng ho a hianin tuna Redmi Note 8 tiang chi ho bor vel mo ha tiang ho hin ni ta ni Narzo ti te hatiang ho vel bor kha Snapdragon 6 series le MediaTek ani jon P series ho P70 P90 ti vel ho enga mazok zok kha ni tlang pui jing khat le sing kha sanga inkar bor vel ani tlang puyang hatiang Snapdragon processor mang ho hi ti lai kha kan thria ta tan kan soidu ni chu chuan heavy user mang na sa vereng pa ngai ini chuan phone chak thave pa ngai takidu chuan Snapdragon processor thangani chuan 7 series talangai ni 710 712 ti te 730 720 ti vel te omta heng ho chuan ange heti ang level a chuan lar deuh chu Realme 6 Pro ti te Poco X2 ti te khang ho kha hemi class ni ta ni mo chak thapa ngai takani chuan MediaTek chuan Helio G series ho kha Snapdragon 7 series ho nen hian in pluk vela ngai ania G70 te G90 te mo Redmi Note 8 Pro ti vel te hatiang ho sing ka sanga tanga sing ni inkar borvel ani tang puyu ni hetiang man borvel a zon ma se Samsung hi ni vele peklawa Samsung hi apro thei takhin tam takin an thre thiam lawan soi sel thin a chan chu thil danga thaview ma se processor hi a chakdan level kan han compare dan a hian sang big tat ta Samsung hian Exynos amang tlang puya Exynos 9611 hi theta engeni normal user vel phone ang sing khat le sang thum ti borvela Exynos 9611 an manga eta a phone thadeu A50 A51 ti vel
สิงห์บอร์เวลสิงห์ทุ่มดอนอ่างปอขันจุมี processor เท่าจนมัง processor หินอันมันน่าจะเรียนอันอัพเวมังตัดแล้ววะจู่ตั้มตะกี้นั้นดูแล้วฉันนี่มาจู่ Samsung ปออิน improve เวเซล่าตัวนั้นเห็นทราเดลไม่ Galaxy M51 ช่วงโดนSeptember นี่ซ้อมเห็นอัน launch โดนนี่ก็เสียทราดอนคบไม่มันปอปังไงเวสิงห์นี่แหละสังทุ่มสิงห์นี่สังลีเวลนี่โดนจู่ Snapdragon 730นี่โดนนี่จู่อันสวยด้านนี้มาซะจู่สิ่งที่เลสังอาโดนนี่จู่ Samsung เขาจนติดต่อมาจู่display เตะช้ากล้องเตะช้าทีนะที่ดังอาเฮียนนี่นัทเววิวะก็ Samsung ไงนัดตานคัน Galaxy M51 เราช่วงตัวริ่งหาเลยล้มเรียววินกระเสียทเวตกันนี่จวน Snapdragon มังดัง Samsung บีกับจวนนี่ Galaxyเกมนี่เรา Galaxy A71 ค่ะ Snapdragon 730มังสิ่งทุ่มเละที่เวลานี้ก็เสียมาเซตโฟนทั้งนั้นนะขายขึ้นจนโตตะกันนี่ Snapdragon 730มังแต่จู Poco X2 แต่จูสิ่งนี้ทิ้งเราวินอมได้ยันเนี่ยแบรนด์ต่างๆจวนมั่วก็ค่ะ Snapdragon งอจังๆจวนมันที่โตตู้เบอร์นี่เวฟังอินเฮ้ยเฟียดแวงไงนี่มันชิลตัวนี่ถ้าจวน power user มังน่าสลุตุกไอ้จนนั้นมังอันนู้นโฟนเด็ดตัดแต่แม่งไม่เปลี่ยนละมามองง่อยขัดยังเขาpower user กันสวยเฟียดตัวขัดยังตั้งจน Snapdragon 8 series จินตัล855 865ที่เวลโมให้ OnePlus หัวเตะรอนลาร์ชาววิว OnePlus 8 Pro เตะ OnePlus 7เตะรอนชัวก็มันปอตัวสิงห์หอลชาวทั่วเขาขัดยังบอร์เวลคันนี้เด็กเวกันนี่จน Mediatek กับจนin X series X27 ที่เตะ X30 ที่เตะกันห่วงยันขัดยังค่ะปิดขนาดไงตานี่จู่อีโมดานจริงตัวนักการวันตีลันเล็กันสวยเหล่าชิ้นเชียร์ละโฟนนี่เลยโดนนี่เองuser ไงนี่ light user ไง normal ไง heavy ไงpower user ไงนี่ค่ะรูอิน low in class ตาละคอย class อาการไงยอมตีค่ะ low in นังมาเลยนังมาค่ะ low in จีกตาละจู่มีนี่น่ะมิลจวนอีกทางโดนเนี่ย light user นี่จง quad core 1.5 GHz เวลาตอกวิวนี่ normal user นี่จง hexa coreมอไอสันเลยด้านนี้ที่ข้านี่เทียมมาอย่างตัวนักการห่วงเฮียนกับสวยเวกเราอ๋อเลยลุตุกเรานั่นให้จุดเทียนกันหูท้องบอกว่าออกตะกอร์ฮีมีตั้มจอกินกันมาหมอนี่ออกตะกอร์เต้านี่รอเซ่2 GHz เวลมอค่ะอีเราชินเสียเตลโดนั่นนี่ทางเขาค่ะเทคนิคเดี๋ยวโคลทิลนี่ตาเสละตัวไอโฟนช่วงทาร์เขาฮิกเมรานรอนเอลคอปมายาทรัดซอดคอปมายาซิงเกิลเลนส์ออกมาดัวเลนส์ทริปเปิลเลนส์ตัวนั้นต้องกวดกล้องฮิรันชมเดี๋ยวตัวเลนส์ประคัดในเลนส์ปะทีในก็ไอ้เงี้ยดังลำนัดช่วงไลน์ที่นี่ไม่เทียช่วงลำได้เป็นสวยเลยไตละไอ้เงี้ยนี่อันนั้นโถเทียดังบีกันนี่อันที่นั้นไหนเตะทิลเตละดูไตละเลนส์แต่มันไมโครเลนส์อารอนชมเตลข้าชัดจวนนี่มุดจักรเลนส์นะจงมุดจักรฟีเดี๋ยวได้เป็นปังปาร์เตรันนุ่งเตะไหนเตะที่ดังหลังมีอะไรว่าจุลักในจิลโดนขนาดนี้ที่ wide angle ที่เตะ telephoto lens ที่เตะอารมณ์ชมบีกอมชินตากวดกล้องจินเวล triple เวลจวนที่ปังไง regular ปังไงกันหันเมียหลังสกรีนอ่ะอัพ cover เซนเราหลังเซงเราค่ะหลังเจ้าบีกตานี่จุดกันเชียร์เทียมไงจะเทียงจวนนี่ที่เทียนในบีกอันไหนตั้มบีกก็ค่ะ advantage ตั้มเวียเริ่มจานาตั้มเวียทราเวนี่ที่จวน stabilizationอันนี้ยังติดข้าไปหมอบอกว่าบิ๊กตะกินวิดีโอละชินแล้วกล้องเม็ดตั้มชินตานจวน stabilization น้ำเสียจูอาเจ็ดเดี๋ยวเละเงี้ยโมเดี๋ยวเล็กกับลาร์ซุงเหล่านั้นเวงตัวนี่ไหมข้ากล้องข้าในบิลเตลชินนะโมตัวในหมวงเฮียนไอ้ฟิลเลยบีกันนี่ที่ไม่ยังตัวจงอินจวนกล้องอัปาร์ตจาร์ข้าไปหมอบอกกันใส่ตัวข้าอัปาร์ตจาร์ข้าอามาเราจูกวาดกล้องเดี๋ยวจะอัปาร์ตจาร์จะช่างขันรอนบิลเตลข้ามาหมอข้ากิมตัวชินตั้งปุยกล้องง่ายไปหมอเบอร์ตันจนให้เอ็นเตลเวก้าช้าอัปาร์ตจาร์อินฮอนซาวปุ๊เล่เองลุช้าฉลากเองถ้าดูบิ๊กที่ไล่ค่ะทีมจีงอ่ะเตะฟิยดูบิ๊กที่ไล่ค่ะกันสวยฟิยต่อชินค่ะนี่อ่ะค่ะไงไปหมอเวไม่อัชาโฟกัสซิ่งที่ทำตะกินให้ฮิกันเชลแคร์เราว่าไงไปหมอเราวันนี้ไม่เทกล้องไงไปหมอเราพี่จนให้จูไงตัววักเราว่ามาเราจูทิลกันนั่นละโดนากันโฟนกันนั่นตีน่าโฟนฉันขัดจนฟิยเดวินหลังหัลกู้ก็ฉันขัดจนนี่เพเดวโฟกัสฟูลกเราข้าอมตานี่ไอ้โฟกัสให้จักเล็กตานี่จู่ฉันข้าเรียดแหวงdual pixel autofocus เล่ DPAF อันที่กันห่วงเฮียนเล่ face detect autofocus PDAF ออกมาข้าโฟกัสเมธอดสินี่อันรอนดัชชินันเนี่ยdual pixel autofocus DPAF ฮีอัดจักโจกะโฟกัสมูรังโจกะฟิตตะกินหุ่มมาโจกะอัดชะโจกที่แม่งอ้อตัวโจงินอัดชะโจกที่นั่นนี่จู่จีกดูเดือดตันเรียดชานี่จู่มีบ้ากะ
kan ngai poimo le tur le mi tam takin ngai poimo thil en nan YouTube te video te ka tiang entry te ta na danglam ve deuh chu a resolution kha a phone display kha a fial rilani chu nge ni kan ti chuanin HD oma full HD oma 4K kan tiang kha om ta ni tu na kan huang hian a resolution a san po le a picture a lem lo lang thil lo lang kha fia tu la HD full HD le 4K chu le mai huang hian in ai that le dan chu thiam mai ang ka soi fia thui vak lawanga thoi zong in o video rei lu tuk lo na a kha lo ni ta sela a display hi am zia ka soi fia le lockdown tu nai mo hi ni ta ni screen panel type a screen quality ami a mai kan zu en tak thil lo lan na tak hi a quality zira na in fia le khop maya chi thumin ti han tun lai kan mana chon chi thumin quality om lok flop ta LCD pa ngai oma IPS LCD ro apo khanin TFT LCD le IPS LCD om ta in huang hen in fia le dan chu tin thiam mai ang chon AMOLED display kan ti kha super AMOLED ti kan ti te OLED kan ti te om le a hanen wang ola in thiam mai ang te in fia lai dan chu ta tak chon na Samsung ho kha super AMOLED thi ni big ta thina aman to vak lo po hi antenan Poco X2 a chonin alar sing ni noi lampanga a phone lar deu Realme 6 Pro te po ni tho a chonin AMOLED a mang phalo ta a chaka 3mm thowa ma se chutiang manzat vel Galaxy M31 te M31s ron chuak thara de chonin Samsung a chona mang de uvekani super AMOLED cha fia thabi ka kha pa se kan mit te hi fin lei khop maya chen khat chonin ami screen display hi chu quality kan kher vak lo kan ngai pui mo vak lo kha ngai pui mo chon an thasang thina kha Samsung ho a special big na chuni ti kan thave reng don nia budget phone ami sing ka sanga noi lam panga phei chon phone danga hianin AMOLED display nei hi om manglo om ve ho po Samsung at luglo ko quality mo chu dang lam na ni kha kan threng don ani a poi mo tlat chuan a resolution kha a phone display resolution kha i lei don in aspect a in ziak vek zelanga chu i than phim khur em angai ti mai anga display du luk chuan tuna i huang hian HD plus oma 1600 into 900 pixels ani tlang puita HD plus chin chu ale mai huang hian ain fi ale view don ania full HD om lea resolution ka sei to lawanga QHD om lea kha i phone le don in a fi ale ril tu ni ti a resolution ian hunai ria thiam thei na ni chin chia don nia ang khani ta sela chuan top ber a top kharna na kan sei du chu iPhone hi ron sei ve thin la in tia tam takin a dik khop maya ama ro cho man hi to deu tlang pui ba ka aman mil pui zat Android phone na compare hian mi pui nol pui tan hian iPhone hi chu kan mo lo deu zong nin ka thiat vain ka ron sei vak ngai lawa Android kan tu na kan minol pui na kan man hawa hi chuanin thil hi all sama kan mo tok te ti mayang aman po lo niam zo ka iOS chu operating system khani maya engani a call company ming dang khani maya a security de chu thade izo camera po hi chong ka du de izo ka iOS so Apple phone ho a natural big mo mi te hi chei ve vak lawa security tha em a top mayang a ti bo pal ni ta semin ruk sakta che sela i phone kha amang thei to lo min ma se i mu let le phana ni chon chen min an man thei lo khai ti bo nuwa eng ma tang ka na om chuak lo ka ti mo chu wangin hausa ve pa ngai tak income nei thatak poisa boi vak lo te ni lem lo chon iPhone chu i du su a to mai ti kha ke mai na ka ngai dan deu le mi dang ka ron deu ania asa du tlat chu nom ve mar chu in call ve trang e lo po la nei mu mal lo khatiang ta na iPhone kher du kha chu a ho ka ti mi rang hi chu ti chu kan in ti thei lo na in thuron chu kan in pe theya mo a hausa deu nei chi ni iPhone chu mi po a in ti thei pui reng hi a phone tham chima turui na thabi ge mem po ni lo Android phone pa nga ai ti thei lo iPhone ani wanga ti thei big riau kha om vak big chuang lo a tha jong na te chu tam ma se om nual thawanga hamar chu anol pui na kan ma mo le kan man thin anol pui na kan man nge ngai thil Android ani wanga ti thei lo iPhone a ti thei big si khatiang kha om lo ni ka riat pakhat po to ke nan hausa boka leya ching tam fe mana iPhone le yang kha chone nol pui na kan man phone pa ngai Android tang hi chu pani pathuma le thei ma se Android phone mang ho ai khana thiam lo jok miawa knowledge nei tam lo boka mi message don forward dan po kha thiam chuang lo mo
tiang tan kha chuan a san na kha atangkai chung lo re nga chu wang chuan in imamo na mil big riau android iPhone in a keng big te ni lo chuan iPhone kher ti kha suggest lem lo ti kha i kan zeptel ni chu mi ka soirol chuan iPhone ho iOS operating system mang ho kha ka soi sel chuang mi alo ania ni anol pui mi zo mi pui nol pui kan ngai tu hian ni kan khosak din hun le kan sumlak lu te kan ngai tu hian i vadu vetlat le va it vetlat atan chuna ho deuh ka ti na zo kan i chu kha soi tum ka thri thiam ka ring soi tur atam nga soi sen po ni lo du tok phot tai la khami chin kha khami ba ka enga mo riat chak te kan nei ni chone ni zo thei ni anga i Samsung phone kher du tan khan ani lo pon enge ni hei Honor phone te Huawei an ti mi a brand hing poi an lam dani ka thiam chi lo kalam dik lo mai thea he tiang mang tan hianin Snapdragon le Qualcomm Snapdragon le MediaTek processor ni lo kha i Exynos le Kirin processor khala om velia khatiang mang ho tan khan hei kan tar lang tel lo ka nge a processor chak zong khami phone user sang sang eng anga mangchinge kan ni ti te na pali tang khanin kan tar lang lo ka nga Exynos a hian light user ani chuan 7 series ho 7870 ang chi tanga in tan mo normal a chuan 96 series ho kha 9611 ti te khatiang vel ho kha i man dan mil pui tok tura chak turan duan ani chuan heavy user ni chuan 98 series atanga in tan power user chu 99 series mo Exynos processor bika chuan Kirina chuan in 7 series atangin in tana 7 series 8 series 9 series kha 710 810 980 ti vela atanga in tan kha achak danin dot chu ni ta ni chu chuan tuna hian ti kan tum me kan la ti hlei thei lo pathian ramati ni chon la ron ti kan tum chu Snapdragon le MediaTek processor hi khongai thazok ti hi in hial na sa a ma se games khelnan le he video mang na satan chuan Snapdragon hi battery he lo deuh zoka asahar zok ti hi in soidana ni tlang puya adik po kala ti chuang lo nia in reviewer dang thiam tak tak lar tak tak ho point an soidan chu ni tlang puya ni Snapdragon hi asahar zoka games khelnan phei chon na thazok battery he lo zok ti kha rem chang ma sabera Snapdragon le MediaTek Helio P series mo G kha chu engpo lo ta se mang ve ve games heavy de lek PUBG te mo dar ka khelin kina kan tila te sanga eng tiang phone alum chak dana sat chak dan temperature la thapin khonge dar kar ni vel PUBG khelina mo khonge sama jok ti te lo ti lan kan lar tum don nia rem chan ve le mo ha in lo hak don nia ti khani sela le tum khata jon thil jong jong hi soikin ma hara khati chin khani phot sela in lo tangkai pui ga be se ya video le ai mu ve kan tum don nia